Hei whakanui te kaupapa o Mahuru Māori, kua whakarewa here e Anna Coddington, he kōpai waiata hou. Ko mana wāhine te ingoa. Kei roto e nei waiata a tāhua ana i tō tātou reo rangatira, haneira ara paira tāwhai. E para nei te huarahi reo Māori. Te haerenga no tērā, te whai i te reo Māori, and kei te haere tonu ahau. Kua roa te uri o te arawa me tūwhare toa e whakaputāna i tana reo waiata ki ngā atamira o Aotearoa. Ia nei kua tahuri ia ki te whakaputa kōpai waiata Māori, ko mana wāhine te ingoa. For me, it was a bit of a wānanga on identity for myself, largely as a mother, but also as a Māori. And for me, those two things are really intertwined. I can't really separate those two things for me because my children are in full immersion, Māori language education. E rima ngā waiata o te kōpai, te nuinga he whakamauri ke ia na waiata o mua, he wai tētahi i tuhia e ia me tana hoa aria hō. He wai a hakoa te pai o te whakamauri ana waiata, e mohio ana ki te hiranga o te tika o te reo. Because, you know, when you write in English, for those of us that do, it's fun to like play with the words and stretch them out and shorten them and do whatever. But they were quite careful about making sure the long vowels were long and the short vowels were short and just getting those distinctions because we don't have the luxury of, you know, like it being such a widely spoken language that people will know when you're playing with it and when it's, you know, like, so it was quite interesting just to think about that, like, me tika. E koa ana ki te nui o ngā waiata Māori e whakaputaina ana i e nei rā, me tana wero kia nui no atu. It is, even though it's like a great feel-good thing, it's also quite, I guess, an important part of te whakaraoratanga o te reo Māori. E mau nei ki te whakatau ki o Mahuru Māori, me kite, me rongo, me kōrero. Rā paira tāwhai te karere.